mensia na ye ni nkomo bi ho na no yesa mo kai sa program ya na mensia ye no na sa onsa Ghana no Dormaahene ebe kan se mi kire se before that no de ma me nkofa wemra se na Dormaahene be ka se mi kire mpa to yenti asem we na yento aso Ghana me bokoko Ghana for na sanka bibia mre na so 70 ne yi ha akrache for obia pa onyeda on punch na de be kan se ne dictionary obia phone so mboa beka paramount chief na chi bibia ni obio dabida kasa nwoya ne Asantehene kan paramount chief achi unhwa paramount chief benachi uhwe brofu ma na chi no bi ni obio dabio asa nwoya kan right eti na Dormaahene no de tie de se na nsa de washase I mean ye di no nkoma ba ye nya di until say ye duru ba bia ye ko na wakasa asem ya da bia wose na there's no king and na ye su ya kire mu ase Asantehene ni ase where's be a friend king ye de anim an say ye Asantehene anase Otumfour still on tiase eto da wose me kura Otumfour no kura me problem mo kura mo golden stool no me tiase Asantehene kura me problem there's no king no ke cancer na nanu Ghana judges ni lawyers for no Ghana Bar Association nyina kohia wokumase na chief justice ye de na ba na Ghana atemmra no wono ne di animu no o make statement bi o ya ka kire se enyo Asantehene na efra Otumfour se wo ye kin no da bi ye ni sa akasa na mmom broni no twetwe brofo na neme na wo ye ka bi no wono no ba Asantehene mu no obehunu se enipa no se de nkofo we mu leader na setien there's no description adman say what to say ye ho no kin no ye wo Britain no ye wo queen and the saso ye king so na Dormaahene say ye ni king bia wa Ghana ye ni king bia wa Ghana nti program we say na chief justice oba from o making speech enyo bia na so won kwetwe ti asem oba be kan wa dey ti high Royal Majesty Otumfour Tutu the second king of the Ashanti Kingdom Ghana king bia ni Ghana na Omaihene ne yengene kese bi gidi say oyam king Ghana ene de ne Amaihene ya wo Ghana ni nyina bangu no no nkwanya ne king enti chief justice okopie mu okumase na ni speech awo kan no obi ehun de okotwere ya wo so o recognize Otumfour so o see the king of Ashanti na ye de na da bia na Dormaahene say ye ni king so wo Ghana na se brofo no be kire ne sei na sa asemi e na wokọ menhia sisi ya Otumfour Sumankwahene wakasa for the first time Otumfour Sumankwahene wo ni din ye fe no be ma okoja wasu tie ni din no ye fe no okoja wasu Otumfour Sumankwahene no ai obaso tie ase a Otumfour akonfo nyina no suma bia suma asem bi ombe bia mo nananum sagwo bibia wo ne di anim Otumfour Sumankwahene akonfo nyina wo ne di omanim na waka asem bi na Dormaahene odi a kire no me pese yen kotie na yenti asem wi ni fi se sabe obani se yeta asem yen tanipa enna enye da batu bo atwa so ofra ne mpafe be chewo eti se kukuru jaya keke so be jai se se ai chief justice no wono nimra no anei odi lawyer fo nyina anim na Dormaahene o see the statement o see a king of Ashanti there was a king there is a king in Ghana evledu ebo akwaba e better say na Dormaahene obesesa ne kwan na yenko Sumankwahene na yimfini yenko ti asem yentie na Sumankwahene obi say o yiri mo twomfo na reja boti ya wa kire wa kwan enema bi was kasaso hene ade ba ko me ka bi so kasaso hene da fe janwani menya ja tita de janwani ne me bo wa ya kasa hene bi wa ya fele eni wukura ade ne wuka ya se Asantehene ye king umura odikum frɛ ho king mama chi robre ene frɛ ho king nana wo de wakofa be de nka ye tuafa uzu se die ntina nka ma enti nkomo ne be koso na Otumfour Sumankwahene se ja atete ne nya hwani fi se
wo mo Asantehene ne de mi Dormaahene nya obi o me man attention say wo me obedi ne ho nkomo bi na bia na bo mo hu ne say wate atua Asantehene mo obi afa ne tua kwa me tua na ne Otumfour be kire ne di bia Otumfour Sumankwahene be kire ba bia ofiri ne menhia in fact so ye da bia ye kase ofiri kuma se wo som sante ho anu ofiri ne okwa ne de wo ya abonofo ne ye abonofo sa asem we empepa mfiri ho ye na ne ye ka ene ye nkotie mfiri the horses na nkasa ne Otumfour Sumankwahene na ye ntie the secret e wo ye ntie pacho ye nto aso Dormaahene na Asantehene me de ha na ba no some kase bet ba no wo se yan ko ta 1935 Asante Confederacy na Dormaahene na na ma bedu group photographer no jina mo be da wa o be ne sabe me fo kam ye tise no ye ready amahene so bia ete do kro sabe na ye amahene ntimi dwa akra o be da wa no kan wo se won so bolo mahene wo ai kwafra ukoshele ai inspector David inspector de training sanct ai kopo we gina ya dia yan kan no kure nche de pa Asantehene wo cheche ne sante maro cheche ye nyina no odi akwo e be simbre so atase no mahene makaze mentia na Asantehene wa yin kasiro so wa kasiro da wi owieka enti me so wo do awo bifia so wo do awo bifia en chira awo bifia so atase sai fu nyina Asantehene san do tuma en chira he so ake Asantehene so wo do honya mahene wo so ake Asantehene na to ya bia o wele hodo wele na oda nhwede ma to abo David mi go fi aguso na fo boko anano nano betiso se burofo me ko buro fiano na hira tolofu wura de bayisu de hira tolofu na le mama totobo sa baba se do tofu baba se ka jawo hene wode mpedefo o hira tofu kura ka jabe mpedefo to me ka jabe hene hira tofu Babo na no kwa Asantehene akwaje sasi Dormaahene anu so jere no ene ahye so ahene nkwasa ahene no ba Asantehene wonam ya yen kwa da matwo da matwo bi o ba ya da so jira se e wura so babo pero so bi ahene for bi ma ahene Asantehene was have to be ata do na do do ba pa no nyina wo so da pa asam so ntina matwo matfom wasi da man ye tia se a che so ahene no ba ye ase ye be se ko na Otumfour pa so pa jawo ba Dormaahene se on fama no na on fama so won fama me na fama so na me de ba yu ko ni na ya brefi ntemi mi ta Dormaahene de timo hia e be Asantehene motie nti yan fama na fama to e mo ya ne sai Otumfour se be sai yeyi o se afele ba ko na se o mo to WhatsApp reading up say mun tebie ni woni ni wo okay Asantehene na Asante West no fine Asante East no fine ene ni bebrebe ni bobo anu o ka se betia ni to kwa kofa pavejet to kwa ba manfo obi sikagara obi sikagara David na ya be mi aba kwena mo ne bri ya ni ade so be bi free no se da ho na Yesu aba bafo no na no me che me hu sa video bia na wo kase sikedwa no kafro ye aduanafo abusua de enye yekodia ya bodam sa nzami ya bodam sa
eti bafo okuje waso Otumfour Sumankwahene ne bu befu ne bu asase efu ba e won nsem a ye Dormaahene na adwuma badu ekeka edefa baabia ne nase efiri menhia ahemfi na oye kradwarefo ye kaso bi ye kradwarefo in fact ya amamre ne amane a so o te kokoso na Asantehene ebe twadwira o ka ho bi aha na ye de bia ye ka bia ye ne nkoda ye ka bia montie Otumfour Sumankwahene na echirim se on ne sa dom akunya no omo ye tabre no Otumfour ne pagya wonom Asantehene no wo ho ne pagya 1935 na adwuma prempe so ho ena opagya no eti wonom no a ne wono ofira Asante nti se ne wate atua ensam wakeka nyina ye tan ne wo yaw nti sa ukote se wo se ono aduana ni na wono na ho anwan ya na Otumfour Sumankwahene se eya bodamsem wote se obi e ka nipa ne yare bato yento aso Otumfour Sumankwahene de kasa yento aso ano o kase betia ni to kwa kofa pavejet to kwa ba mamfo obi sikayira obi sikayira David na ya be nya ba fina mo ne biri ani abi so be bi frɛ no se da hora Yesu abo bafo no na no meche me hu sa video bia na wo kase sikadwa no kafro ye aduanafo abusua de enye nkodia ya bodamsa nzami ya bodamsa abomusuo hu oh he enda ba to bo kafa na ba fisi wo David he akoda no so a wo fa shan woduro wo se na ben amoro so no wa ndi twasu David Dormaahene mra mekase won twaso da wonka ensunya Asantehene so wo de all fall from out kubahu na asamba na oba asunya na bere asamba na ba kubahu na bere aferu ho se tuya yeta David wo si akiri ensabe nyina akwese ahoma abopor wala chechero okay na ede na brekuba ye wango brekuba ye na ede wango osa to be mi to be nda wa hinimo ma hinimo na o bekia ya kanwa say ye bi wa Asantehene ye na kwa bere fa so ye o ma ki da me fa so bi to ga ye sasabo na brekum hime ewu o so ake Asantehene e bar me ma so abese ne ma hene na gwiasem ne ahanta semte ya ka to se siase ade no ka se what problem fa we busu na ma bro fa me na judge ka sase masa judge it is a word will be woman judgment will be busu ba wona okay na wo kasa wo kasa wo ba tinu ba tinu no bi ba bafo nananam titu Asantehene atinam konya ewo right di utiasma Asantehene Sumankwahene kan ya on say esim say eyawdie bi ene wo na Dormaahene akomam ena onfanke kan nsem bia na entity ni pante fi say yeka menhia wo nyina afo nyina nim say ninchi efiri suntreso na wono kra no menhia ne pagya no ba besi ne esim say na Dormaahene enka nkere domafo say no kra ha ne efiri on kan kire wo mu eno nti na domafo no bi hu ne say enya ene omukra no matamfo ne Asantehene da bi ya ka na de so wate Sumankwahene no asem no wakayo Otumfour Sumankwahene na ekase se ofiri suntreso fra kwam eba suntreso eho no ofiri a wo de call wampa mu ne de kura keka ho so nti na no kura ne se enye so obi a obi ta ne yesi ye de no oye de nani enyina fira Asantehene so ewo asunya eti de tie ne se enya ade a ebi a Asantehene betena se bi a wo meki kanse mi ngugugu ono atimi ka eka kodu ba bi se ena me kura de se me yena tumefo I mean as a judge ena me ba me meka we bio ena da bi de be sere we Dormaahene a en ade bia no na Dormaahene ka ebetumi asesa bibia
na de o ka no so no emfa hwema dan say de ntitimu na eba de o ka na ye ntitimu keke ene de beba so pesa bunu champion anya adwuma ase bia bunu fo nyina bunu keka omubomu a fa yi na but eno na nya possible fi say Techimahene entra se ma Dormaahene emma meye ebunu champion leader enya possible on tia se Techiment ya on ompene enkranza entia se atebubu on tia se prime entia se enti how possible even the same bro no esunyan on tia se fear pray enya possible obia de no ho sa man do na de no wo nyina so no no wo nyina wa Asantehene Auntie, enye fe na ye be say obi ni Asantefo ne bonofo wa asem bibia say ni ho in fact Asantehene kura nia brese the unification of our traditional systems babia no ke kanipa ne bom mom yensa unite ni enka mom but you must give the respect where there's respect due obi akon na wo se wa bedi kan a eno nkyere se chinchina se metan se wo ye kese se Asantehene ye kakrakanti adai da bi o said ya wotie ne yawudie ne ye dini ne no ano no banfa wodie ne nsore nkotia se chinchina ye nta Asantefo no ne ye nkratisa Asantefo ta obia was Ghana ama na didi mu ama kwaye individual personal say this is not good now he said you Otumfou Sumankwahene de kan asem no waka madwemba e no de aka no Dormaahene enya obia fe na Asante beka se nananoma trankonya be waste time. Is an asmoka bien wa ebe making impact. In fact, on one crane, some work no say how on one dating as a judge. And Asantefo bit and Asantefo that one more Ghana again say be Asantefo no penny pass no tia someone openi wa yangunani openi so yangunani nyamena mebeka sa ahye na tia ha oye wo so ye ewe tia someone ba beka kiro na fato to ho na hwe say wo mo anu ma di agro tia we angunani obeka asem bi wa say nyamena beka tia say. You know, differences. Well, tribal sentiments. Tribal sentiments. My world. You know, listen, I'm Eber. I was born and bred in Kofor River. I have traveled all the regions in this country. The Ashantis are the least tribalistic tribe in this country. Yes. But brofno kind of ye also young because most of the time no one say almost young on a phone Asantefo enka. Or young when any theory Kasanti in the bro for Krawaka. Was it the Asantes are the least tribalistic people in Ghana. In fact, Asantini sa wan ko push no wan ko kana. Me nya so sa Asantini bia na ma no hwe obi a we wine. Santini Asantefo me hu nipa bia wonam a wo hwe obi sa wo frɛ he. Ekwan ye fa so ada bia ni je be ba I mean ye be moving on. Ene ya ne hia. But if one more ya no one create one cry na see our no person mu say we Santini ana to person o ka say no tie say we Santini if you say one one kasa wo ba no ono ehunu mu say ye Asantini de okosia no ahia no na no control eti anwonani na kasa no o say the Asantes are the least tribalistic people in Ghana so called the word called tribalism no anwonani na kasa no tie ha From my traverse, yes. They are the least tribalistic people in this country. It is on that premise. When you go to Kumasi, you have Angloga, you have Fantinius down. The Zongo started even from there. The Ashantis were welcoming to everybody. They allowed their women to marry from outside of Ashanti. Today, if the Asante and Ever are at each other's throats, it's because of the politicians. They are the ones who stoke these things. These things have never been part of our ethnic or whatever in this country. It is the politicians. Interesting. Yes. And the fact that we flew in ye also waka also said ne we say Asantefo ni we nya say amanyofu bi ne church politicians ne church no muso jagum no kura so de okan ukon say anytime be wo say NDC for e kaseti Asantefo bi a because of Kofi Akosi Ahoy no Kofi Awono book or say treachery ya against Asantefo Awono papa bi no ko omuko bo ni tu o Kenya no ko wu o Kenya asese no tamba kai na Awono Kofi Awono
Omun chasye ene create ti sa Asantefo no obi wo problem. Asantefo ne angonafo nka asa enso nanom beka kire mo se empanin semu no angonafo ene Asantefo eye military allies. Ebra na ye wo gokos no. Eti anytime bia Asantehene ana Asantehene bia beko voter region wo kwa wo mu de atuo a symbol say we are unity and we are defense allies. Eti angonafo when they are coming to Kumasi, they come there, they will come with Jane Charlotte. Jane nkiti be a friend Charlotte. Asante Jane and Charlotte. And then a brick and as a block and omodeba. Unim the meaning. Meaning is say Asante any votarian and the Anglo state a yonkofe woman Jane no to spice it. And move spice na mana ye the more. Block no to ye the cement your foundation said nothing can shake it. This is the tradition between the Asantes and the Anglo state. Between the Asantes, ye ko ye the tuo na ko tuo ne kira wo say Otumfour do no pagya tuo pe e kira wo say mo ye ne mo na ye kontokwa ye ne mo a saso na so ono mo ba the Anglo state ba menhia wo mo de Charlotte na brick anase block na de ba ase ne say wo hunu the friendship that yentem which ye de Charlotte air spicing up. This is tradition. Enunti na pokuare odi kan etimi ene eka se sangonafo eba Kumasi a mo metre ba bi e fro de angonaga mo metre angonaga. Yes, saso na ukwa vote angonaga ukwa Anglo state a wo mo bo ba bi e fro na Asantehene town aya wo asa wo ye Asantehene ko voter register ya go there. That place is reserved for the Asantefo. And to angonaga besi ne ehifo ne to angonafo ne te wom kese e yo mo nanom ene boto wo mo ne Asantehene bi na yes ade no Asantehene bi a wabako no just here this away man will tell you say so for mom your tribe na de bia na Asantefo tribalist and wo mo kra na the list because they are thinking something better than that. Asantefo doing something more than the tribalism no one no e will be a wodi ya obi na kanta asem no to Asantefo so. What you say? Yeka Asantefo wari votary kwa chen obia yeka Asantefo wo mo ni votary of wa awo wari kwa chen obia yeka. And so still ye wo politicians business mu a omo create some mayhem no. And Asantefo this and Asantefo that and entiase and Asantefo ni bia no ta obia. And this a woman is confirming the other bia yeka kire mo. Was what ti Ghana pa bia no akwa wo kokon sa Asantefo tribal sentiments Asantefo yentie ni biu. You know, differences, tribal sentiments. My world. You know, listen, I'm Ever. I was born and bred in Koforidua. I have traveled all the regions in this country. The Ashantis are the least tribalistic tribe in this country. Yes. From my... They are the least tribalistic people in this country. It is on that premise. When you go to Kumasi, you have Angloga, you have Fantinius down. The Zongo started even from there. The Ashantis were welcoming to everybody. They allowed their women to marry from outside of Ashanti. Today, if the Asante and Ever are at each other's throats, it's because of the politicians. They are the ones who talk these things. These things have never been part of our ethnic or whatever in this country. It is the politicians. Interesting. Yes. A word to a wise is enough. And I mean, the young generation, we need to change the narrative. As I say, a fighting who be MWA. Ubi obekatro say Santini bia mpo bia senya no kre. Eyenkophobia interest. Now, on say okan asem we no. Now obehwe bibi te say sa galamsey ya abaye a curse to Ghanaians ya. Obi asori a opese o meka na an Otumfour na etu galam tiere ye ka no. Won say da bia Ghana fo kokon bia wo me de wo mo kon no kosue obi na wate. Galamsey ya yetu yanya Asantehene mu kwa na etu galamsey wo. Asantefo nko wo de wo so kuro mo kon de ne hwade.
Komodio de jai say and no Otumfour na wano na stop galamsey tie de ye kan Asantehene adwene ye de ho. So matras ya politicians I take over. Wonso ukrom no waka wo de. Hwe ade wa ase. Ensu ase wo Ghana. A galamsey ase no no. Pacho ye ba behwe obi asa kro no bia wo hene Riverton no weda hen. Pacho betimi ahwe ba bia da. River Ankobra eho Asantehene na ho enye ono a. Amonya stream enye Asantehene na hwe. Bia River enye Asante sa nkro we nyina wo mo hene wo mo hen. Adenti na da bia mu jai na mo esa on senti na da bia no me catch am say mo pese yenka developers no ma mo nye tiny film say mo ba yisu Otumfour to battle your case tie de ye kanon so ba yisu Asantehene ene Asantehene de aka wasem no wo yes ye achieve ye ni hwe but see ye you tiny film we all confess the fact that nananom enye nananom must wake up and stop these politicians but the entia mo fight ye ntimi support mo ne say mo de wotan ebegina Asantehene so mintimi me support to the say ada na wuja Riverton no hwan onye ewokro be so a bodi River Ankobre Ankobra River ewahen Amonya Street ewahen fa eden na omo yesa wo sa empo we mu hwan mo na ya ahemfo ho ada na wada ahemfo na guo na obeka Otumfour asem say Otumfour na enna eno be kona enkoda hiafo totofi wa bi be fa galamti amode Otumfour picture na atoso wo yesa wo ye fe ada na wonchichem say Central region for my hemfo munie muna moto ma amanyefo aye Asante region metiase Otumfour ene Asantema hemfo eyam responsible for fighting. So now the battle ye hunu say eye nokora ne ye de ku ba we de otan ne ahoya yen kasa Asantefo na ye galamsey hwan na ka kire wo Bia River Otumfour na Bia River so na question am buza wo so we fair na wonye hypocrite wonye selfish and wo ye obi a won ta Ghana Otumfour na Bia River so Amonya stream Otumfour na so River Ankobra Otumfour na so Tano River Otumfour na so ade na mo miem face fact na ye nananom nkasa yie se wo magya kro dia ma politicians na obi anka ne kro mu de na ye nyina yanko na fe de mo sori ya mo de wotan na pese ko sa ase entina ensosidi no enu ntina ensosidi no what you say message was without Asantehene there will be no Ghana so please learn or you learn your history me that say until say any wotan na mfirima ane mapa ye betimi unite ne yakan enye possible enu ntina betina me ntimi ne sa so Pan African for in delay because most of them they use hate to fight their battle or time hunu and won't mean Asantehene say o pesa wo ye Ghana ye no enya dwuma na de America tie ye enya dwuma o pesa ye nka galamsey asem nananom aye atena se ye ma amanyofo na dominate a etina me se me wo masam a me pesa me ka kire me nananom ba me magina wo tan so mfa nkasa nkire me nananom no fi say wo ja wo kuro mu de na waba be ka me nana de na wo de wo nana de ni kuro me ntu galamsey on ebini wetena amanfo say oh na Dormaahene and na one day we good tiase na Dormaahene wo hene o Bunu East hwade wa hwade we hwade wa Bromanta muswafo ene Justina Wusubanahene ne obo wo no mo etufo magudi a enya ne kwa so kokose ene enu mo ya wo freedom akosan ai wo ene wote etu efo magudi a wo sese wo manfo afu ene nsu awodo a eda koro no emu sentia mame ede sanse mi tu dwa na ni abre ene se okwa probo e wo doma ene ne mpotemu ene ko hu se afu awodo a wo no nyina no e kame ese galamsey fo yi abeje wo no aboso a nsuo so wo sese no okonyo no nko na ko ye oni asrafo aposifo ene afa immigration officers a wo no nyina eboa amagalam Bajo, we hin Dormaahene crew. Why na ye hin wo? Me busa say why na ye hin wo Dormaahene crew? Anya adwuma badu. It is also a freedom fighter. Wo say wo na pe Ghana ye. Now so person yenka galamsey asem a. Na adwuma badu cannot stop it. And me tenase de enti ontimi stop say politicians na dominating no. It is the same thing in Asante region. Asante mem. Eno no me nkodi na Dormaahene atemo. Say adena on stop here. Obi say Otumfour otumi ade no ma soldiers nko an tie de ye ka no. Mo man na ye frɛ man ye frɛ de Ghana no. Otumfour enye on ne ko e control Ghana tema so. It is amanyofo de Ghana mra be ye bibia enye ofiti prekopa no asora ko stop wo mu. Oti ase na no se wo so otutu ahemfo de bi. Enkakra. Eti ye fa akoma pa ne adwempa. Enka galamsey no asem danse ye de wotan ebesi Asantehene so enya dwuma.
ye kan no asa sa kuro no mutu galamsey ni nyina no wo mo no be cheko ne Asantehene ma ye nya hiafo ye no mo sa kuro ni nyina na wuja wo de ho no ye nya hiafo eti yi wo time frame na ye nka galamsey na sem Dormaahene kuro galamsey wo ho no Dormaahene kuro galamsey wo ho enso na Dormaahene te wo ontimi nkonya enkyira wo say nyon ne control Ghana police service and military but baby ye du no ye nyina ye fa akoma pa ne ye ma ye nananom hu no say tumi na politician na je nananom monyin free wo mo nsem na mo control kuro no na omo say no eno no me nkodi di na Dormaahene atamfa otan nkokasa de Dormaahene kuro enso wuti wo obetumi anya obi say na Dormaahene de wa ye ne kuro ye ntu galamsey Otumfou de tu galamsey wo ye shalo on wo ye shalo ana otofie Dormaahene kuro ye tu gold wo ene go no munya tan no ne yenka no kure na yenfa save ye future no eno ntina besi ne galamsey yentimi stop no no bi say ye de otan ahoya ene ye de ko ensi Ghana mesi wo che kuro no miensa emu mienu ba bia ye tu galamsey wo esrem tan won so obi akofa srem nyine bia ba say ye tu galamsey no kurom o meka wo enso wo kosrem a ba bia ye tu galamsey wo esrem ye tu galamsey Central region ayama Western region ayama tire ye ka no eti ya mum ye nyita ne mfrim na ye nyina yem pe kwan se ye ne